Te yero try ko ki dear viewers bat ki para banget ngai ko blai fi Resurrection Sunday kan ni resmi nani kata ka baki ka perthai khat Easter Sunday renga nget baka dei ban khat Resurrection Sunday lani kata ka sni jonga jingmi pat te habingia cherum senang ila I bagi brio ila phong di jan thamai ki bong julet jing sengro kila poilet mo te thaba khriak mo kita ki riam ki ba itanat te nga kwa banong ifiba kanika jing celebrate Resurrection Day kam day bandai tang mentaka sngi ho babaro ki celebrate ringong kadai ban long man ka sngi na maro udlai jung yu jisu ulada mi pat na ka jing tap bat kanika pen saki bangi kum ki banget how Jesus Christ ngi mani yau tau blai uba day sisa uba la mi pat na jing tap bat ulang uba im ngim mani ya ublai uba yap nre uba yai im hadu mentarisngi te ngang 4 let Jerusalem re dan gi balalet ki yang bagadan ketuka empty tomb mo ketuka jing tap ka bathli ka bapen pau bakin dale research ru ba o Jesus Christ jongi sisa ulam mi pat ten re ngakwa banong batung inum ya celebrate Resurrection Day Resurrection Sunday ni taka sngi jonga jing mi pat am tang mentaka sngi am tang mentaka sngi re bakan long ka bakan jaman sim lada kadai ka bakan jaman sim manong ipi kadai bandan bat kabor kan ma habau Jesus Christ umi pat o Jesus Christ umi pat naka jingtap o ai ka ikhtiar bat kabor ki senran am tang bakin sunget nrei ban le ki kambang wong kumno wong khilet shaka perthaya lak ke gospel tau banget bat pen baptis an penem tau banget ularam lupa wong kini ki dak kin bud ya kita ki banget kini ya grand di telit betamai hatu pila ju grand di telit betamai wong kini ya be no ya ki ksud namar balik bolam mi pat te hatu pila ju be ksud wong kin pen kia ya ki bapang hatu kum u Kristen u bafi ang bafi di Kristen bala celebrate ya kan ikar sni juga jing pat u blai u ba em jungi badan bor hatu fila let mo shi bri ban duai ban pen kia ya gitu ki bapang nak kali kata fila let mo ban let ban duai ban pen kia ya gitu ki bapang fijule mo fiju evangelize mo ladangi saki sisa utau blai bo emne ni su celebrate tangha ga rong pong jang ka perthai para banget kadan kam palak ingi bengin sngau thu igani bangi syakri yo blai bo em ba ka hima jong blai kadai bat ka bor jong ka jingmi pat kyo bo polu tho wong balada yo Chris am shimla pen mi pat ngidang yai sa kita ki pop jingi bat ka jingat jongi kalong ka bamentoy kalong let ai balai kadan kam kani ka jingmi pat namar la dalam mi pat uji Christmas la job ya ka bainong jong ka to ka jingyap pi ka bainong jong ka pop de ka jingyap te barok kila let pop ringanong pi namar bau jisu la mi pat ka bainong jong ka pop kam dan shu mot ka jingyap kam dan shu ka jingyap ka bakam jaman sim kamla syu ban bat ye kita ki bala anget shisha hau jisu ki ba im shisha kat kum gi ktien jo umdai ga ba syunget tang intellectual tang ban pen so bai gi berin rei nga ong ye kita gi banget shisha kendet ye ki dan gi banget baka jing mi pat jo jisu Christ pol ong lara u Christ shim la mi pat ga jinget jongi kalong le na ai namar balai ka jing mi pat ka pen yap no ya ka sni jo ga pop ka pen dam no ya ka sni jo ga pop Titong ini perkat haganika sngi bangi celebrate haganika Resurrection Day Sunday bangi na penlet jingmut manong fi bangi na penlet jingmut bangin imno kom kita ki briu kom kita ki balayo mat yu Jesus lem ringkat bat kabor am syu tangki kentin jali jom ka jingem jengi ka di banya daidor ngin em kata ka jingem ga bakut ya badan ga bor jo ga jingmi pat ka dan ga jingem ga balak ban ai ban em ga jingem ga bakut ban evangelize ban pen kia i bapang ban be gi ksut ban yarap gi bri badan ka jing dake ban dan ka mensim ka jong ka discipline jo ga jing duai nam ta ka buram jo try ya ro you try